nikurejeshe yaliyoibiwa, yaliyochukuliwa na mwovu. Anasema njoo kwangu nikurejeshe. Nasikia kuitwa na sauti yake, anasema njoo kwangu nikurejeshe yaliyoibiwa, yaliyochukuliwa na mwovu. Anasema njoo kwangu nikurejeshe. Nasikia nasikia sauti wadhi ni wake itawa Neema Gospel Choir. Wadhi ni wa Neema Gospel Choir, wadhi itawa nikurejeshe. Yes, nikurejeshe. Right kabisa. Ndi mudhukisendo ni mitambo ya Dini FM nye nitawa Justus Makawa Kilonzo ndio dhocha ndine wa kilungu chake thaitho chawe cha Dini FM kilego kia kila mudhamani wa katano kwambia sainya sio tuko nginya mondo wa sake ndasi ya kuicha tivo ya ngai timatai kwa ngai atuweke na isito ende wathesuwa nikurejeshe wadhi wa Neema Gospel Choir ende ngai yenda kutongese chuchonde chosi wene mumaitha ngai yenda kukwailia thayo waku maundu asu ombe ukona mende na ikika thayo ni waku matema sio ngai yenda kutongesya isitwa ni ya Kristo Yesu na ni bandi no akitito chawe cha Dini FM kila mudhamani wa katano kwambia saiso na utavya saina nginya mondo wa sake ndasi ya kuicha tivo ya pamukondo wa revival, tivo ya pamukondo wa repentance, tivo ya kondo wa restoration ende nike nangai atu education, tivo ya kondo wa ndiyo ya Kenya, tivo ya kondo wa misi ya itu, tivo ya kondo wa mapata maitu idhie ene na tuinenda na ngai timu tete matei nike nda tete kile kaingi kwake para wakatano uyu tuithi wana mapastors atatu alama idhi waenda mitutavya ubo mutheu wa ngai ndukatiwe na itina tithia ne thini wa kititho chawe cha Dini FM nike na ngai onekane kititho ni kitu atwike nesa atwiwete na itwailile thayo witu na gututungia chonthe kila chosiwe ni mumaitha withi wana kwa Justus Makawa Kilonzo thini wa kititho chawe cha Dini FM. Mwithukiziana na kuthocha nthini wa station ya itu ya Adhian FM wala twithia wana program kila Friday yetawa kithaitho chaguo na choni kithaitho chaguo mundo ni tukomana na bina no toni wa ngai nthini wa cho twithane bina ya kuthaitha kumanga ujo wa ngai na bono cia ngosi tukulingana na mabata la twina mana mawito na ngai to amwe yani we bana kasongia yetawa Reverend John Fiskieti kuma kanisa ni wa IC Kashorere enda uthocha onthe alame thukiacia na alame ria mate kwithukiacia kuma yata yonthe wenda githimani kombe masinga matu kithioko kuinganecia moya ithanga na kuivika makema kwa kwituru cia ito mpaka Kashorere mukatiuni ya kila Friday saa 4 mpaka saa 10 tukethia wana kibindi chukana nikithia wapo kuthaithi wa gwendene wa Adhian FM na ingine matethekete na makauneka na makamana ngai na njia ya mwana toka kuthaitha ngai na ticha ndeni yemwe ticha kino thasio wandu othe kuka kuthaitha mundu twirito tuthaitha ngai wamwe ngai ndatwathime na itweka nesa na netu tungia ungamei wa Adhian FM obia we mwana nundu wa kutenga ibinda taziwa na makethane ndazona ngai nathime combination ngai nathime Adhian FM na tuitwa tuimanga mwithukithi wakwa ina uthocha kititho niki chaguo cha kila wakatano tuithia pa kititho niki chaguo pa Adhian FM ani no uthocha tuikwatania vamwe kila wakatano pingu ya kipindi kino cha kititho chaguo kila Friday kumathiina mpaka saa 9 cha kioko chone na muthochi ng'onthe alamu twithukicie
na ala muntu urelete Facebook live ena mutho kimonze na umela nambi ko kakithethoni kino even my life has changed na none nanga yai kama ndo manene kwithira kithoni gichagu so na kuno go cha twithi atukwatani hai pamwe and create time tenga ibinda yaku kondo akithoki chagu ni senge no kuteganeza kama tira makwa ni Pastor John Kila akanitoa Christ Word Church paya muradi Embakazi ni aviation so tubudi batu yembwa ati tabanya Yesu na andu monte na mathokia monte andu monte makitwimbitini yongela kiguni kanga mutomo andu monte mamwingi katembarani na muthoki monte kwa rene pamwe kata githoki chagu andu monte ma pipeline kwa jenga ni watu wote watawala ni mwakaribisha sana kwa githoki chagu na nitinga ino kutwathima ngayamu atimie as your purpose to join on Friday. Mungu abariki. Kwa mazito ne vitu wa mamasio kana musau nombite Stanley kana mwana catechist ndida ya isi Baraka paka Loleni Stadium ungua mchungaji Pastor Benson Musembi anaenda muthozi nyonde ma Nairobi Pipeline Malangata Umoja Makueni County Nairobi County Machakos Kitui Mwingi Mambere Maembu Tarakanidhi kithano chako kya athiani bagitha Club Friday kwambia saa ina kia cia wio wikia saa kenda akwisia palatu athimo muno ithana kwa thimo ni ngai bona thukuma ngai makatunenga ugo atukapotha bamwe na ngai akatwathima ko inyo ndemo ya thosie twithia na Friday cio kiti. Hallelujah.